Belakor wedoye, Kamere baro belakor bella wedoye, Kamere teo bella kalawo wodoye, Kamere baro belakor bella wedoye, Kamere teo bella kalawo wodoye, Kamere baro bella belakor wedoye, Kamere baro bella bella wodoye, Kamere teo wedoye, Tana belakor kutira kura wedoye, kiriyo bella Kira wodoye, kurini Tana belakor kutira kura wedoye, diriba Ni teo belakor kalawo wedoye, Kamere baro bella bella wodoye, Kamere teo bella belakor wedoye, bella wodoye, belakor wedoye, bella wodoye, Ni baro bella belakor wedoye. Kamere teo Foi total panelists ki tini watie ki muzee Paul Kilama ma betite wa Tekwaro me Opii kitma slave trade ya mobile keri Acholi deja chonya mo chake kuma Acholi karmachon ki kita Acholi lwenyo kere I kombelo Opii kitenguni idong bere kita Bunyoro okonyo wakere melweny I komo Opii egini Tekwaro makomane pia tek men yang wek wanen kidio ango kidira ngo mafud waromo tich kere kita kwere wayam lutiyo kere me chiro loja chonya ken bodwa mer no jamu tika time eno loja choma obel ka dia watu twal so muzee Paul Kilama itabit mo karno mier in bet kedwa I topic eni ento watamo ni tinia ye kongdong wa winy gibori lok me Opii nyo bedo slave trade ya Acholi ni kito chaka kede nitiere Acholi ma oti winyo wa ki jomo kene ni winy maber wek wanen kiro wan yam wan negotiating kede peko mabini kumwa kum ka ne chalo wati don ka rie ta ngat ma timo mege ngat ma timo mege ngat ma timo mege lu diro wa ma yam ni go no peko ma kit en but go tiyo yeni ning muzee Paul Kilama di ba tia yaba bori foyo to twal me miyo karni me bino kinwa me miyo puny Yeah, I'm gonna follow Jola again, wang hone ni. Topic ma mi na ni look here ni. Topic ma be ma miero Acholi ma kumkara Acholi ma nyen gunge gina ngo mutime iko pa Acholi ma chon ma muni pia ubiro. Muko kong miero te ui lokum lobo ma atika lokero chake mun wani late 19th century mara alibachel mia abongwe mia boro ki piera beach du kermalo 1850 onwards kita jem ta hote megari ya churi wiati mier ngai kong benani lo lot authority kita mon wa terni tio no ni ning achuli no chung ni ning achuli no timera ta pe wa ngai ni ti ke jem mo ngai colonialism ma lobo mu kane bin ka loyo sidong ginno chake kuman karcha ludiru me Egypt ario achiel kiluoni Kedif Ismail ma en ubedo lake me Egypt ugekere 1879 now ena ye wero Samuel Baker choy bukane Ismailiani ena no tike Egypt la chien la le kore ubedo Muhammad Ali madong Paul Jim mutimeni weng utime kar pa Muhammad Ali ene no tie Roma ke Governor General me en la tak no Governor General me Egypt donc British biro ke tam ke mone ni Egypt mi lo lobo ma tie lobo Nile ko le weng para wa gina wa dok kama Nile chakiya gu ker chingi I treaty mo ma kumberi ni put ben tika kela yela
maunero ni Ethiopia mero yupo dem muni dage British America peke mero nego yupo dem pieni pi Egypt so kitika pi Egypt ni uyel ula nyo ke Ethiopia pe dem ni sidong kai penye ke kene ni kulu ni heni wana wachalo pi na cherbodge gena mero lo kulu ni wa from the beginning ni ene kumeno bino pa Arab tung botwa chake kumeno ni Anglo-Egyptian rule. Enano. Sidong ikarma bino ma Governor General Obedu Kere Governor me Khartoum me Equatoria tilo umano kilwana Equatoria ma politi and South Sudan ma kumkarni including Acholi no one tilo ma kilwana Equatoria lo ni bana ki creating border ne wan pa wangeyo muni ben pa consulting one jem na mergo tem kita igi mero ni wan tilo ma don kilwana Equatoria and no kit plan pa British America British ke Egypt yen non kichao what they call condominion kile mo loja riba Anglo-Egyptian rule ki imposing iwiwa tatat ni wana chile no mati iloj pa kedif enung la kwena gi mo kwa makiluo ni governor me Equatoria pero Samuel Becker aki Cairo Egypt gamu ka attack kibot Kadif me Egypt ono Kadif mo ko nong paka ti no Mohammed Ali Ismail nong paka in 1859 and gamu ka attack ma wajani indong ti governor me Equatoria ene chake kumeno en nong bino kare botwa o ke bore no put pe kinwa actually Sudan actually Uganda no put one chel and biro tero bot robo is kumberido da South Sudan robo en nye kachiba ana bia penyo la dit actually me South Sudan ni actually dok nye ber kachiba ne ning chen wa ginu time elochi inoni kachiba lutugu chi karma alara ber tiedi twali keme obo donc yero la rock ni do betwa rot gena robo be kanu tamne lo ni ne lo pa lutugu entopa lo pa Acholi robo happen to be lutugu erenye kachiba ber gena o kanyo beka o June 62 ubedu kenyo worki dwa and germar no dwa worki dwa yo bo kenyo mwaga manyen ko chamo karama 62 yo bo January ke koma cha wote biche robot king me Bunyoro ono putie gena Kumarasi ene won gena won kabalega ono en putie ke 1862 Gumarach wot pabeka po warumaba Kumarach kwero lokman ni Egypt yo lo cherki bender pa Egypt Kumarach puru bender yo kin gini Kumarasi dong bala pian Kumarasi dong wae okayo kumda ko pa beka en beka do wakire yinu do nya lweny do meta magwa dong beka noni lokaliyat Kumarasi wiraj amenye so beka don wachi akakomano dong en ko cheri gana Albert Nile gana ulone al nye dong nying gana
makumero lone Albert Lake Albert en beka yo chako wote mukwo Lake Albert no chwa Queen Victoria kida ko biro chako Magician Falls ikaruma Kenya Magician no entie won come Royal Geographical Society kanyo chiu chako nying ludir tugi kanyo ario Albert Lake Albert ki Magician Falls yung biki lako do bilako to Kabalega Falls pangi kita ilong kare kum karne ke ene kumeno safari pa beka ma wia ti or marat yung beka nen kumeno ogena dugo back Acholi pedo doko bo birunda julu ma gena ki jole ma ba ma da rochamo no purko rochamo binu ki gena ne ki jone muromo rochamo beno mounting bodyguard kidma muni timu pange kamono area kone ye akwane ukile mono kitma pian an ka cho seminar paper mawa delivering 8 years ago 2015 in a town hall Newham kamano watimi seminar here so I take a quantum from some of my seminar papers and kile mono ma John Milner Gray uchoyo ni quoting from Emin Pasha's diary, he noted that on the 4th of January 1879, when the Pasha visited Payera, Pasha ene again, tam madono mi ene going tere Pasha ene nying ma again, make miyuki high officials, again, Ottoman Empire, then Turkey no take control over Egypt. So kai win ni Emin Pasha, nyo Gordon Pasha gi ngageni, meno duju gena berchalo title. Kere lok man wa lumon wa wani effendi ni, meno be lep tak Rom memon. Donc en wageni an escort of honor waited for us, consisting of about 15 dragomen of the chief, meaning Rochamba, armed with all guns. He himself, Ochama, was standing on the side in the middle of some skin-clad Negroes. The dragomen stood close to the chief, guns in hand. About 250 Negroes, meaning one Acholi, gathered in circle among the houses. The costumes of the dragon men in the midst of skin-clad Negroes made quite a stately appearance in the sun rays. Meno ene ma Rochamo bino ki dei mo mege befitting kar ma chon chane. Ma gen muni ben go nano ni society wani tiki kit organization money. Pedok kita jomo kane tika kumeri choy ni gimono pebor wane. Sidong word pa beka kar madong eno dugu eno yobo gene me establishing lodge pa Egypt. Gina tino weka chilo si ye ni tuwa munia yo olowa pen Arab a yela pa Arab no do duong. Sidong en beka utamani miri eket administration betie Equatorial Kenya ma capital tia Julu. Sidong for the time being for Pikaran in Kakan, although capital Madirno ti Gondokoro. Madong lo Equatoria when. Si oweko Abu Saud la dit Arab mo ki jone ene part of the Khedive administration, Anglo-Egyptian rule.
Ubedo machalo sikari, ubedo machalo loj lobo bana. Si beka no pong'eyo ni Arab kerebetie Acholi no poko Arab yario. Arab jadia ki Kuturia mangi wajo ni kita ne kene ke lemon Equatoria. Ni official administration pa Anglo-Egyptian rule. Magiano no merbe logwok chik dok logwok dano. Gumaraj Kuturia no Roma ki jadia. Jadia ene diara Acholi ang wajo ni gien no mako pini. Ene jadia. Unfortunately, Johnny Inuni uyo aramian kech. Pian beka weko Acholi ching Johnny Inuni. Mano tamani yemu be worma ba. Chi loj loj pa Arab bere loj tata. Buami yak jemi titwale grains. Jemi ma chalo nyik bel ki kabi ki ngo geni. Pool ki ngo geni mana yaka ki yaka. Ano? Beka do bi udugo. Beko doko kong dong ba 1863 udoko ukwanyo yo chiro Gondokoro choke juba kumkarni tiki laka kultumcha ene yono governor of Equatoria uberga Emin Pasha for uberu ye pikar malak kadong gino lodge me Ijibu gik. So beko ati Gondokoro kuno piani gina dit ene yono ni yo muni me bieno interior of Africa mi ruo ki Nile. Kitung cha no pe woka pudi. Meli pero mokaro. Chi mir kwanyan meli steamer ki Gondokoro ka chet Khartoum ki Khartoum chet kere Egypt. Paul muni tourists ki gina weng explorers weng uberga gina. Lobo an yo ni yano. Chi Beka kwanyo yo che rodong weko ke iking jadia gana Kuturia gana Egyptian administration. As a side note, dok mi rawachi ikarni inuni yimu kena manako timme ene lo explorers mogo machalo gana John Huntington speak ki James Augustus bene ikar inni no kitika yinyu Patrick mo explorer mano ke tamani urwenyo si kar mageno uneno gene uneno ni gubino wa ipalaro kenyo ono mono mo magiloni de bono mono in ki wadani according to records ki wadani tika timu trading ipalaro si gin macharo pole ki wadani lak liech entro kai neno mon mor na yenyu ter total no en ben charupi no gino weka kelo nying debile de bono ene pien gene ene ka record ma history of Uganda ke choy mabe ene mono mo ko binu pien gene go discovering source of the Nile Huntington ge speak ge go discovering source of the Nile in July 1872 1862 any period no back up and put you around chidang gu bino wok ki palaro kenyo uno dong de bono dong tie palaro di bono e mono mo ko
me o Uganda makumberi. Speak gimagi show ni gene go ko o Uganda. Pe de bon no don't take pala 1861 no don't take trading post. He was in trading post. You know. So and better no nye yuek ni tie icharopi keri better no book mo kan show ni no tie achar lak liech. And to Johnny speak in ke gena go walk borre me dugu bene go walk bene en ke gena kondo koro inu. Ci meno period mo ko mabeka beri 1862-63 ki jemu te me kar ni inu ni. Donc beka dugu me ario bino noni pedo walk about this time bino direct bino julu kanyo ci ko karo bot kabaleka gena don komarase don peke beka utamani go kabarega biberu bay loy wonne ononi kabalega bedo ge charo wonne ma ugen beka ni peke mer lokman me Egyptian rule. So in a way kind of momot Johnny go konyo beno go lokman me Anglo-Egyptian rule to you know tayaro kat and kadif ki come le chen dong 1886 do giving up on ya dong and ben premier gen lokman me Anglo-Egyptian rule. See what Mario Babeka ubedu very unsuccessful. New York Beka do dugo ya Acholi back ya Julu ma gina ne kitma anu don kere ya Julu 1st of August 1872. Remember ni 1862 uchamu karama ne ubo karama ma 1872 this time uchamu ya Julu ya Acholi bana pudi. Ya Julu 1st of August 1862 ma kita an boku kita an choy kere ya Julu was never something unseen of East and Central Africa. Buriji ma ibiano kere ke gina jomono dore sikari pa beka mano gidore. It was a spectacular scene in East and Central Africa. Down roka ke Bama kwa red and white uniform ge Bunyoro gilwana basura and one actually ka winyu actually ma ga pol wirong poni no one waloni panchura ma wa le gena wa ko ba le Bunyoro ni basura gena sakar pa beka no geruke ma ba ma da buriji ban jimono nyen pututo lobo actually in Africa. Ene pieno pa beka uno lo dirro patego l'arcel che l'uono buona la dom come brief ni ni berata kuturia go yelo wa mapawate go ne go dano ba ma mo ben ubi go ro cham beka kar mu winyu no yo ba the following day o attacking Jopa Abu Saud. Giano te dano maro mia dep PRB. Jopa beka tia mia cheli PRB chekan. And lweny loyo Abu Saud kremo gero. Abu lweny do loyo ma beka loyo completely ringo cher Khartoum. Cher ka balo nying beka nia beka kon chika matimo ngo mag loke ki goy way Daily Telegraph makany le chema sen report mo kana o Telegraph do ko ni apa kinoni gena tima bay fatiko ko gilwani fatiko pian Arab p per lebgi ci p la ko ber f ci kay nan lebe ñing ka ber ci mo ma ki choni ki f faiso men pa cho you know. So Daily Telegraph reporting beka ti patiko kuja ma peti yele mo ko le wen
He's very comfortable there. You know. So Abu Saud Dong, Pinyo Bichilohe, Becca triumphed, and really actually were very happy. A week man binu, and then Becca Mapiacha, Uri gonna piano binu do my boro, or I do my chel, Makaman Manyan, 73. You know, I don't answer you Fort Becca, my jewelry. Uyobo cage stones. Makumbere no miyorbet World Heritage Site. Kauno nene watiki gamente mati there's still time. Kapin Jeremiah Bidagobe. So Ajulu Becca was very excited. For Acholi Benamanda. Tiji Mogobo Mogomano Borg actually ma in Kayan actually found Banichi mini strength. Get my and I know can actually ma you take it day you can go when ma loyo kang kind of man and rata carry. She gave a Becca. Cherokee. Walk of the would walk a cartouch back to Egypt, but Kadif. No, and Mary Valentine Becca mean kitchen, tell governor Equatoria. Chen never know did but Piana winning again a quano, no, 10,000 pounds. Nearly 200 years ago, Lock Chenaman, 150 years ago, Lock Chenaman. So, Omin Valentine, Kadibu Quaro, Don Kerro Gordon. Gordon, not here an experienced military man. And Gordon, Obino, 1873, Beru Acholi to 1878, Maramo Beach. And Beru Governor, Equatoria, Mario. I know. And touring, touring Lobo Acholi. And then Caron come aboard here. Touring Robert Chule, Lemo Cabero Chalpadibe, Bon, Payera, Paisho, ki deputy Naima Kiloni Vita Asan. Chi wero en bene che come gin ma no maro come chili tie ma lo ma bejo come chili ma ne ka karone ne semina pepe na ne yor to balkare. Yeah, Becca wasn't again. Not sure again any Bere, actually only Bere district commissioner. No, my actually, I don't know, actually late 40s, early 50s. He established friendly contacts with Manowajo Becca, with them, and many of their chiefs, notably Ochama, Rod Payera, who he mistook to be paramount chief of the whole of Acholi. Yeah, this is now right. Piani no down Acholi no particular paramount chief. He also met with Rod Opatero Gikwekare and his son Omoya. Moya no would Rod Patero Arabu no lone what ela juice son of the old man. A juice a level chili man one long a juicy man were no lep Arab. Moya and no lone what ela juice. During his introductory tour of Acholi region, Gordon Pasha was accompanied by his deputy Vita Hassan, who had this to say of Rorgwok Opadibe.
indisputably the most civilized black man in the whole of Central Africa, not only his polite and almost educated manners, but also his clean and, funnily enough, European clothing make him different from all other Negro chiefs. Acholi History by Sir John Milner Gray. Source, So, Lloyd Pagana Gordon, Big Kong, Tiani, meet and Emiran, Uchetok back to Kakonyo, lweny me Omdurman. Lweny me Khartoumi, Mirbenaka young lock, Tiani, lweny in been affecting one actually, Piani. Lweny mo madong lweny loy, guring, gubiang tung botwa. Kan, Karma, lweny me Khartoumi, Uberu Islam, Mohammed and what an prophet, Mohammed. And what a prophet, Kono Mirlo or Baghdad, or Quening, simply Danman or we pet you. And I Kinerokere Gordon, Carmadon Gordon or Doc Kalweni Inuni, Jopa Mahadi, Une Pangi Kauneno, Fim Makawajani Khartoum. Fim Mabed to all Cameron history Inuni. Film Makcho in Khartoum, ma actors Charlton Heston, I think, acting, Michael Gordon, Nyuru Kidman of Jimmy. So Governor Ma Equatoria, ma Chuli do Doko, Puja, Mekonyi Luencha, Luen Megina, Luen Me Khartoum. Chi and Kibiki Nerero on the 26th of January, 1885. In what the British history called the siege of Khartoum, Omdurman. Omdurman and a Chebene, again, city me Khartoum, Pokayario, Omdurman Titungcha, west of the Nile, the other, east of the Nile, and the main city Khartoum. So, Gordon Okonyo is worth looking for this Amazon Prime film in Ano Kid Mahadi's Gulwen. When you get over getting away 1898, Mama don't get in, which are away 1885, Maganet Gordon. They fought for another 13 years. Congo withdrawing the Kudu Bino Tung Botrakanyo, Kordofan. And then Kalachenda, you may get what you get. Why you might take a gym, a gym Ben Lebge. So, Lloyd Pagordon will get, Kita. Nge la tiendo que lo Eduardo Schulze, 1878. Schulze ene headquarter ne uberi gana, uberi wai gana, gondokoro. Kikunu ene dong lweny me gana wero kedifu giving up Lokman me holding on to the British design in Anglo-Egyptian Sudan. Ere kumeno gina chel madong miro dong ocheti ene ngo Tom magalone gogo Arabu no tiki gina rio ke gina tiki station magalone gogo kile munu miro gonyani citadel no fort patekone gogo madit mano loyo weng tiene patekone ya julu ma rio anete la chichi padibe kamono Arab station here ma deke tie pabo si jar pabo ki pade pau yek total pade I'm not sure about pade kano station mukanati and the pabo is sure pian gena aga never wrote someone no Arab no gena Arab mo akitung gena pabo station ki mukana marote actually lone gogo
pange lebe kama ke mirbe en lebe Arab. Now, gin madong utime I Patero, and I don't leading us to pen lock ke koma kitma Patero yelekere ke Lord Para. Patero was very calm attack. Military administration no team attack. La bola tieni in the 1840s, Patero karma ayela tie jana ikeme coach ragem mi ilo nam jonam kilo gana umigo rio no larke picho yen ke udon ultien pa picho udon gen ke gana umena chel gelarke picho chi udon cherchi mai ke tete uchalo ko bot Patero chalo mon ucherchi kerro picho ke ene nyuruni Patero no ti tek ti karchane o kin Patero ki coach game no tima be atang uno poi con picho pen wori achiel amino biunego no ti danwa political gana very strong man in a UPC secretariat achiel no biberu minister about the two government oto berom so en ote ni ene lo Patero o gana nyuruye kwiri ge machero ka sorting out problem again my noti ikal regem now pa Patero do chake mono ikar paror omo lamen chidom by 1840 kar magi kuya kar don tike jemi dono pelare Arab utama dano and kitu no ni lo slavery ka Patero no don were fed up with Arabs chit mado kelu jemi weng tie dago pa ladit Patero manye gina you are la dit mono ke gani kal Patero total oteka kere melwen no oteka che Patero Arab no dongi tiego go nyane ita jul kenyo la tit mo ma ke luone udu la tit pa Arab pian Arab no go de gange ke geno te fortified neno ki chelo ko udu chero en gang tite bot Arab udu gumarat doke karaman no tiga beru ke dago pa yo che ni mo ma dong daw abedi anyera payera abedi dong ni mo gen ke udu gitigal tati kudik che la gwok gate joko gyane abedi gi dong ngeni ka ge reo chi nyailo ki ye ki ma ko jonne ki piru loyo udu si dong lo dira chile no ti piru ne ba gena en Arabu pen lo dira chile ni maka won utemuni ning ti waya meno chol gena lok ti ki ngolo lok bena yo adok bino ki tamani en ko mi de lok kudu en ki kome beno yo atero du gange karman Arab no ti galube la lu yo acher ti bako du ne ko du Arab dong ki kenyo waya pelare
la diet giono Arab manloyo en patio Kenya Arab Awash Effendi. If Awash Effendi ni wajne no lokini diet tral kubiteri gondo koro. Gondo koro no gen Arab lo ni kanisa. Kanisa lep Arab pien igondo koro no the first church no tie igondo koro kuno. Ene kita wano kere lep me kanisa ni ki lep Arab. Kita gena lupateo baro wa ka kumeno kongen gilo ko ywa. Arab bedok chinek ywa open poburu. Pateo uringi kudugu chen. Sidongi wajane okay. Wani Arab dong loko balero. Ki go plan imi yero ka kumeno ki gena ki yop lok me goro liel pa ywa. Wet gena ka Arabu bino ka go me ki maalu dugu kyo inek yo. Ci gumaraje jemu ka ndok ngole plan ini no petiu Arab mo do ngole ko mabeno pe gena ma no peti in plan go an kit pa bo ino ci joni dong uno ni Arab pokala ya rio ci elo ci rogan pala dit mo me gena dit me la dit me pachua ben ti pate ko kenyo la dit pachua ni chero ci waju plan man no kitiga yobo ne me auto gena ma dit auto liel pa ywa wet non ki mat ni Arab ki yegi net yo donc kar ma jono ngey ni gine plan ni ti late donc deciding ni Arab money ma no go ake itung pa bo ki mat ni ko cha da go ma ko Arab big angwen loyo gena achielo loyo angwen go ne ko ku kwanyo lu do ko donc chero gan pa gena kamano Arab mo kana tiye karman dong rot pachua ni adit pachua per rot unoni gena unoni miere utero mongo mano tie sigu noni Arab bero ureo uchero ka julo wenki achiel mon moloyo ni so pateko no lo do ana ngwen ni no ino ni dong ene do kero jemi diju raja diju pa Arab do nen kenyo ukoro oro mukene go bino patero kabedo ma kelona kuoro 1888 lweny kom lo patero matek lutino goyo chanyo wigi kidero wigi tieo je maroj mada dano mukene kitero gi gina kit caravan gari machalo slaves patero to mukene uno ni mir gi gwara gi cheto i gorle chok i gurguru ci Arab kar ma ko uno ni kuo ma ke chul ni pe rom pian patero mukene ureo chero ite gorle ma manyen 1889 lweny me kulu daga ene dong utime ci Arab dong uchiro roka kaporo jon eno wa ki gina kujo ki te gorle ma choke gurguru ila mogi kujo 1889 now kuma be la patemo no don tikilo do mo kin gi mo romo ci gen ko kanet wi goro Arab ubero ko tieno mo ne mo don Arab tika chui chor ubero me mot go pero no ti kenyo kilo ki gen i jopa dibe mo ci en gira rot la dip
Ladit pachuani libbe kilo duga chiel. Chichero chilo Arabu rio negugero. Chiel dana rio. Chiel wodu go. Rio ne Arab. Chinam John Rio. Again back to Ajulu from Godle. Pero karu malaj British chawdonyo administration the British chawdonyo actually. Yani ini British disarming again. Mukene go chirwa itung Lake Albert go. Mukene odoko back to Khartoum. Chi ana gin ma slave trade timaya. Mataki patero yenon. Slave trade dong chao git madong British ubiruni. Endo no patero dong chao fighting back. Ma gen bene mune Arab in their own ways. And Paul Locke tie kumano. Arab mukene mamira wa pere. Ane mukwan o ya chili no mina shakere 1851. Meno achili gulo ni gana. Gulo ni otira. Otira ni ka kichoy ni no tiki worke diary o kan. Chi wa la taw da no. Diary ni ka ki diwo nya pongo. Pon penyo ka duju no diary ni kan. Diary on. Kita mo kana no en tikere. Worker ko do ne mon kenyo mage waje ene jokati. See, and it was not a miracle and to near bit magic, kitma karkan in any circus. By Timugera. It is strange, Arab in Peogena. Keludini, Doc Bene, Po Opii. Record there, Kitma Kamut Queo Doco, Nyoto Yatiak and Tangina Tini, Peoto, no Rorabuga take. I never tell about Yatiak Mir Doco to give. Record pa Arab in ngat mukcho ikin book when makachoyo ikum actually history gonna Robin and Yaka Kana yo choyo. Asher Kegi Jomukane, Prasolara Giangagi, Pego Gerrit, Pego Choy record Yanuni. And Poberula slave trade, but traveler. Ma Joy Annika touch ma seminar paper ma 2015 ma presenting a town hall again. Town hall Newham. The Amano T website and the Combereni don website eke loro. Don menge you get ma sources ma look igini ano ke here and it book pa pano outline of Acholi history by Bere, R.M. Bere. Ning Wales is Welsh name. Chilu English Lone Bear, R.M. Bear. Sir John Milner Gray, Acholi history, and Benuchoyo. Uganda journals. Now talking about Uganda journals. And Bere, in 1947, Uganda journal number 11. And Wajujima, one actually mirror, Winyuma, or Neruma Tutmada. Pian and Wajuni, Ingayo actually no Kochaka district area. Kitgum, Kigulu. Kadore, Ingaeno, Kiribachulio. In 1937. Kiribachulio back, Kiporachula around 1914. Kongo Chaka, Buanaguano, Postal Way, Kitgum, running Macharo sub-district, 1912 to 14. 14 okay, Ilokoni, Donkey Pok, Kitgum, and Gulu districts. See, Bear Wajani, Carmada Chulu do chain together, one administration, a journal
Uganda Journal number 11. Wajani gina chel ma ene poi total ene kela chuli together utimu lok madit mada wera actually forging manyene berchal tet ka ini teru gimani kita lo teru jami duga chel kernyo nyario went together duga chel and forging a common identity ananen way lok ni bad one where actually now have a common identity. Kidor Ismailia is another book and Kichoyo is based on Ying Kedip Muko ma Wachuri. Kedip Ismail. Manu Beka Yochoyo. Another thing, book Mukanati, The Stolen Woman. Stolen Woman, Dapa Baker, yeah, Florence Elizabeth. Baker Willa Chuk Opii. Very interesting. Now, one were born in Yaduan, Bemer no da, and Pibera were Baker Willow. Slavery, Bonote, La Ceremony, Kenya, Europe. You know. There's another book, Makalwani, Baker of the Nile, Dorothy Middleton, Ayochoyo. Krasolara, JP, Joy Book Mapol, history, actually. Books in Wang, Miro Kangaratiki Miri, in your history, actually. You need to read all these books. Yabu Waimada. Take them a poll, Mamunu Loricomo, my bejoba, ma per walkar kieme, Quanone, a quanipa gana, pa Gordon Pasha, get my local correct, bark a road walk, get off a Bennett, get in Becca, and watch Madani, a boy, a tulip 12 penny, and again, they do not have the extreme heights, but Nuer Kidinka. They're well proportioned. Yeah. And Atamani Lok me Opii, Mutime actually, Pole Mokane Petit recorded. Ma me patero and a lot more documented. Ipadibe Keribet Arabu no take walk piano walk uberu down Megi. Nenjalo Opii tote me mapol. Walk new package choya pangayo. Payera bene not so much. But no pole and tiene patero walk no package choya anatia tijem package choyo. No. Katamne Wafoyo mzee. Wafoyo total mzee. Gina o chalo karmer but history in the period man yuratini actually have been subjected to military gain pekarmo. Dr. Caesar Chai, I just give you about 3 minutes. Kidma chulu oribbe kwedde lweny kom Arabu but kony to Bunyoro beninning. Che wa Bejolo road justice binyi katigi lok mo manonok watwe yo matini. Apoi matak Caesar. Apoi lok pa la dit Paul Kilama. Atamu makono anamir gamon nok ken any ma en oteroni ikarama Islamic movement ma liberation movement ma teme Sudan jo makiloni madi o madia gen gulwenye kom en Anglo-Egyptian army ci dong gutai gyo kadong in kero termini in 1885 gunero Colonel Gol mano anti-governor general lo ci dong gen guri liberating Sudan no mana gina chel moti me motu ke jung Arabu mano kitung Egypt itu ke jung gero ento repercussion no birtieni ki ngolo jo kenne
Mom, you know, Timmy, no, no, put get here, actually. Joma ke luong gini Nubian ni. Kara ku winyo ku manu ku dog ke mo mapetu tu ni. And gen ay gune ruot chamo me payera in 1887. Gune ruot ju ko me pabo. Ki gune ruot gimor me atiak. And kero gimena mede compatiko. Dong kenyo ene patiko dong. Gu kero tek. Gu ribe ki palar. Pien patiko ki palar bo no pegi winye. Ento. Me chiel non patiko lebe ki palaro. Ki payera. Gong waya dong wai. Kato si to dong. Ayan. Gen gu chero. Ka lweny ene ma kudik purke luon ni mono me kutoria. Dong mere mo ge karma dong go ngolo kura unyama kar ke luon riba unyama gutu ki remo nubi ni ano neo ma jona no gidwong wer geramo ge 2000 kolo si kriemo gero ke chwalo gen palago ngolo nael ento to no geramo reo malo si do rio dok dugu dok entung Bunyoro kuno ento gino pia tekni no gu pushing it no out but actually si patiro no pedong kie de gine no te madadani no karma dong the patiro fort was deserted gen Nubian go cherdong go dong mono otime karma ruoromo ya me patira uno tie e ke no donc we mi ro watini lweny magale ñu lweny ni it needs to be celebrated and part of current celebration of slavery day and any joma perme Opii ugi any lweny well slave trade ugi KDB there's some credit community Samuel Becker and Ocho John leg me and me you know long slave trade dore karma no ke krieme o ke Bunyoro eno bino do no do ni jo lo ma pi do my fort nero and do chiro lwenyo e komke and that helped because of a European which are pushing slave raiders out. So, you know, slave raiders the Caradine and the last push to end bino no ma particular team and push them out, you know. Yes. Polo kermo be madani bino pa British madong la chien go ke du check ni no ngobedi Uganda ni really changed the story. A winyi pola chule mukana we tamo be ma da ka no wan wati Equatoria ana tamo ni ginen tamien ni pe be pien wa de chan ma dai e ching monome Equatoria si loke no ne an pa ye wa chel sidong situng chel me donyi i Uganda kita Uganda agreement we bi no kene do kilo ku situng chel pien gin madu bino la chen ene dong lodge for British kom Uganda ni dog gu ke do be lo many ye gin chen mana romo med America ken ni this victory ma patiro no ni actually put the fear of God in them madung one of the gin mana romo ke ke ene ni ruot me patiro ma la chen ma makiluoni ruot la gara udonyo ni ye ki lwa ka wen udonyo ni ye ki lwa ka wen dokar ma ki yabo cathedral me namrembe eno cervo kunu me cerca yap namrembe ci don biru ki wat ma da kilo missionaries pien ni ye ki lwa ka wen mono di twin men ma da me ne cerro me no fo nye men mako nying ki dog me cerro way namrembe ni kilo munni bere missionaries go for pien
ge wanero I choj matini punye o chao ne kin no patero la pun reverend mawiati my actually obel latien patero kidong miro puni latien really makelone erija ko ma bunu konye we o cher kwane makere university kada end of du la pun igulu high school and medo punye badadong ka un mero po lutino patero ma pol ma chero ki punye ma pol dan ma chero kod betie ge dan ma chalo professor donga ge monu o chake te long mini ye ma patero belkede ma o chake te long ni kar ma go neno ni gitayo munime kotoria ni ki new business okay look fear of God in them in eno siko agi command no we me kar ki dan mo keno gam yeah foi da yeah foi to ta di ben ka comments mo gutie ma mier gi chochi ko yub gi dum we ko kine wa joli ruột Justin bini ka itigi comments mo la rio mai romo mi ne wa we ko tu yub e no ruột Justin ka ruột Justin tie yube di ben comments mo gutie watiki comments kirka beti peduong tutual tine abiro ni pitian lo ke dano ubere atkwan polo liweng watine chalo gwa ki comments maromo nyige dek onyangwen keken ma kiguma chalo yoro ko kwan okay la mer robina man ofij mamigi ci pe an mera biber ka kela bori for total comments tin na kera bena long dan tin ti gang kwan kwenye be total comments ma chel akibara metro Jacqueline achona man la kwarwa en opo total manana tar paluo en wajene hello opo kono akibat go Joseph and one very educative show opo total Joseph Adohamono Francis Ujok. Watching again today, I'm a little bit late, but nevertheless. Geoffrey Odong, watching I'm watching live in Somali. To 12 milk. Copy okay, Somali kono. Jesse Ochan, watching Point Martin was absolutely excellent. Thank you very much. This is very educational. Thank you. Yeah, man, Arabu, wasn't knowing our past enables us to understand our present and compels us to wisely forge our future based on the present global events. Thanks, Tarapaluo TV. Depending on Kenya, Tarapaluo TV and Kwedde TV for the educational conversation. Thank you. Okay. Kidong Jesse Ochan wajane I meant point atawne bena nano cha kwana mabe. It's okay. Thank you. For it one. Yeah, ngin eni berong dole daga weng. Yeah, wafoi total. Miro nyang panelist ni dano mo pool kartia nena ula liling. Ana mo kabila rio mo. Maki iwaje anena an jumomo no be patama negiti nena wafoi un total itina chuli wapunye wang oro do en me social media ni. Kama wapunye gi chi tini musée kilama o kelewa ikitma chuli chiro kere pero me loj achonya chi ka gimo tie mo romo punye kere ikitme neno loj achonya wano tie kere ni ning we kwa gok komwa but no wati ne ka temo
tute chalo dara ma chalo chuli jem ma goro ma tek but punye gi jem ma ketam muziki lama onyuto wan bere konyo wa metam ni ikin kar eni don wa betimo ni ning ka Ruột Justin ti on ci romio comments ka pe abe cherbot panelist waramo karme da ke apa mo ka twere l'amigo Robina inon ko waj mi mo da ke achiel ka wa cherbot mego ki litiene ario There's echo here. Dibin you know what Rudy in muting you know ba Okay, piani cha moni no wo tima tek total no dong en ma kelo en o cha kelo echo chi pa ngeo ni put parach aromo duako Robin au tiri ki panelist go tiri kadon Rudy gi bien be Robin Andong ma pol 12 pe atam na mia mi kar kilo diro men lo ma pier ta wan mo belo tiano kwan gen ma lo tin gen ma pier ta da ka ngan mo bin la chen program is being recorded could not hear in Ramadan anano ni gen ma lo ne wanyang ker ma jo piu beriti kere lo ma megwa kidong kiryo ango ma mier wan wanen watemeni beda ma do ke bedo ma kilo ki wan kar ma chon anatamo ni amier mi pochual bad la dit lama pingej maber dada ma inikelo kan bot watar paluo ka chiel kla kwa TV omier po into twal ki gwele mukano wen magatie la dit Ruột Justin binye wajolo in ki jo mukano maben no giti background kar mukano gwa ko wangeni gitie wajolo wita paluo ki la kwa TV ana po twal wa adwa konkar no dir ko la thank you. wa fo total mego Rose ki litine ko ba wiye mo sha ne don right Wamro wa wacha ni kimi kar ki bor ruori ni ruori ka gitie guloke. Wan tin no tero kwan. Amero wajani I had the privilege me o igena Dorman igena a museum kama kina ye godon. Oh yes. Yeah, mire tito mo be con chabit mo ken no. I will, yeah. Professor we no waji NT Latin quantin Christine. Iti lok mo manok. Christine petit on. Professor, comment mo ma chela rio. Kadon wa chwa borodi. Professor, comment mo tie, Professor Kennedy. Professor Ompe. Okay, over to you, Ruột Justin. Nyo Ruột mo matikenyo we ulor wa yob. Ya kada nga chamo. Le Hello? Uti winya mama ya? Uti winya. Okay. Wati kan Ruột Lugay man Ruột Benyi tika chelo wan ki Ruột Lugay kito watu correct ni one thing weng kutino kwan loki eni ma po level lok manyen nok kibotra this level of detail manaka yang for anpa coming across man wati ki foj bota muzee kila mamada makeli wa ngej ma pirata ma umir wan weng bo bed wange kumwa kita bedu pit lit potran otime kom kwariwa man umir wa ye ne otime ikomwa but amero po bene wiyo ni ba tie gino maglo never but tie kira yam chani but it's still there modern slavery mamir wanen ne kijwaya ko ana fo ritual wanti no belo tino kwan do winyo ana winyo lokweng beda winyo ne weng ka chelo wan ke Ruột Lugay Begla me gin bot Ruột Lugay
Yes, for mekena kulu mekena, for dar wine magitika wa live. Mega people, ken men network berke yulu manore, at wa winyo jim wine kore. Kikana meta mi apology materi ena ye chamun na yute, atien po mera lewu no accident, terrible accident. Chiwa yele ki pajule wa kele anti o yan madir bulukan. Chiwa kata ene lega wa dakta tika yele mitichi komen. Mario malok ke lok matin en wain tu phone ma met ma waro win ma be en dak en reaching jim ko history mo yang ko berak ne kan kwan ka ngo gine chana ba mi po ke kan bo no me kana kulu me kana o mete kita woti ka wote ana le ko jo kamalo ke chana ro mo be but ma be unu buru ma furga do nyutieno go do nyutieno ma be ko bo cham la ba be pe jo kana fut be no chawo gi ti ka ngi to al ana foi ma tek wa foye to 12 road music Depend, can you meet somebody? Yeah, wa foye to 12 music lama mekelo details again ma wa belo ma kung wa pie mot ma be to 12 ma da wanyang nong tini Arab jadia again ay kar go belo lo gene lo kel lo me Opii actually wanyang be ni pa divikar go cha ko ba chon lo jumo ken oribbe COVID dik and to ma be long lo ne ma miro giro na ke ma miro wo punye gi stream ma kit en ni actually ka ko miro yube ribe mono be no neno Arab be no neno ni actually ka gi dio gi ka ko yube chi a lo mo ro be ti ko gi man in petel lo no wa chi miro yube me lweny nyo metimo gi mo but generally actually ka ko pielo kom gi mot ma ko yube a lo mo ro mo time ikit me ko ma megi. But military rule was subject actually for very long time. Kita inunero kereni consistently, but resilience money tie. Ma we actually for Julie kira mo ko ikindano chali Ugandans chali jomo keneni. Lamego atima lege wa mo we tiek motini. Okay, wala ai ba wono me kisa ba mer foi to 12 ne matin foi to 12 me kala wa ka chiel mi nya lok ma pere tek mi ngeo jem ma ya yam kwer wa ko karge ye ma jaba wa wa bene ko me lo ma ko wana ti yene ko na po ket ma no mero wa yup ki ko wa po peri loj ma no tiga di wa foi to 12 pe wele ma me ko matin ku bieno mi nya ko ba lok ma pere tek legi ni imed ngej borge on gum ma mere komge wa gumere ki yabo wang wa yam kan ma jo ma pol ki tiga neno ne program matin puoyo bene jo duchu ma cha man ma ki tiga neno program walego gene ngej matin guno pe go ge kwede borki ke ken ento ko chwal wiyo chet bat mo ken ma no kar mo ken ipe gi data me neno program ma me ko chande walego bene pe omenwa ma ruot lugai utero kombere ne tie ke wano magitlar kwele cho walegi ai ruot ba ina chawan ina twer ma jem du chichi wakero latin man omenwa chin ba ni gwak doctor magatiga tich uti ki ngej ma kon bi kala lo kom la tu man opui bene pe jo ducho magatiga yele menana ne jo magati oriat magati ya rem ba ni yene riya bere mala chuch wa kel ne cha komgi walegi ni mi tek chuin bor wa kar duchu kenan wa por pen man wa tigi rem me chuin ba yene ti kwedwa mi kero mi ni ye ma megwa chuin komgi kar duchu cha man rot ka wa closing program matin walegi ni yene bet kwedwa kar duchu ka ko ni ru pen jong yur pen bien ba pe wa ko bet ki luor pi chol pen walegi ni tel wa mi ta ma mi le wa kar duchu cha manu ba lego pe jo duchu magati program kan ke jo magati kana wa legi ni on gum ma megi kom ge wa ka cha bet ma bieno o pere wona ka chen ke jo mo kan ma pa ko no kar na ber ko kan ba o
legi ne yin ben rie bere mala chuji komge wa kar mo kana gen ben ko non kar bien ku nyak lok ma pier tek ma roje tek wa ma me ko cha man wa lego man tu chu nying bure Yesu Kristo go to wa fo ro twala tima Amen. wabiteme me chabit ki chabit me kelo dana matigi diro manyenyen mano konyo wa ikit me lok machon gi lok manyen mano romo konyo wa yenyin kabere initi wako kenyo ma ingi ngaramo matigi history mo nyo diro mo ilok kit ma muzee kelama chano maber to twaltini chwali wa lok la kwed tv chwali wa lok tar pa luo wabet gi dano ki chabit mano dano manyen ma romo ni wang'ech wan foyo to twal jo joka malo Kamere baro bella jo. Kamere teo kalla wo. Kamere baro bella jo. Kamere teo kalla wo. Kamere baro bella jo. Kamere baro bella jo. Kamere teo. Kamere kire kure kiri yo.